lumowi mahula-hula nami gultom. Tulang nami si Topul. Tulang na robot si Barane. Bona tulang si Topul. Hula-hula na marang si Topul. Hula-hula na poso. Rajai si Burian, Rajai si Nulingka do, Rajai Munte, tubagas mahita raja nami. Buhan nga di. Naradebi kami amang buru macaro haro berima. Jadi naradebi kami amang buru. Di hamu amang buru nami Margarito nang rumah hamu. Gabi jala horas, gitak na naman ng tu, naman ng sahuda. At kapariban nami, buru nami. Lumobi hula-hula nami si tumorang. Ngaba, nga mga radi. Katamu ma, alang araw, orang-orang ni hula-hula ta, asa tubagis matutunita. Ninang saat kami tutu dito kan di bagasmu, di bagasan hai pasok kamu dapat kami, soalnya kami tutu di bagasan hai pasok las rohata salhuna, sudi ala asido dengan di basana deh. Di mana gue tuh nung saat kami tutu dito kan di bagasmu, soal ulot tak dinama muka, di madi ulau manugut nama si buah-buahai warna tutu, Roma kami tutu, rak dohot naik kelamuna kami nama rokat tubuh hula-hula nami di tikjon, pabotohon. Tuita salu na ala nilas nirwata na nang uduronota imayanak kote tutu bagas doroi na nang majalo paso-paso pada masarip yon ala ni dihamu hula-hula nami buat kami do tutu di son songot tulis panganon tudu-tudu ni panggabia parhorasa tutu ni namamuka diurota di manugoton asangja matutu mamuhai nauli mamuhai naringgan jakka udut jakka udota soni lumobi nang jakka yanak kota ala ni raja nami molotung otik susadia naboy umatu pahami som pangalo tuturi panggabia parhorasani asimorana mata debata ataninda tua-tua nama dok asatiti masih opa-gulang-gulang pangarahuna otik susadia naboy umatu pahami dulat tadi mana gotor nama muhai naulina dengani saya mata debia kama mangguhi pasu-pasuna matutu gabe jang horas maraja nami Mulai ate mabang buruna burjudi barako kimata dari ono ujak kamu sebagai nabi tong. Asa pangatarannya anak buat udah guna di buru si kokon merasa pagisina. Terlalu mobil tong bagas pasak tino di pada tota. Uni bagas penguji pasang apung warga mata debata. Amang buruna burjudi sojak kamu sebagai namion. Hami pebarnas di roharo. Arong diwak kamu di zona mambu mate. Songo palas rohana di parnak kok kimata narion. Imana lahu mabuhay blokta. Asa dohon naimi amur sedok indah tua-tua. Bagot amar halto menenya gade durugian. Macam unai di mana yang huk di kana marhalto. Horas tu kami amang buru hari orang menjalo na binom-nom. Di tabe tu hatta masikat di hamar rupi gada. Mati maju kami. Tabau tu amang buru hasta toriado. Jadi mau lihat mana itu hatta. Berikan basai dulu tadi mana betul. Kita di belakang hai pasor lah perasan nafsatan itu kan di belakang semua nama jualon jadi untuk itu kita jamak biar cermat itu penggabian cermat itu nampak perasan juga tadi mana betul raja nami yang lagi mau sana hingga cuma di nalau mau dulu anak buru anak nami naik kelamu burumu naik parumain nami dua kali itu semua itu sama nasi hatta dalam kamu tuh melihat ke mata dewata sama tulis penggabian parkoraton margites panganon mulai ate matutuwa dia mata di batanas marwani rajai molotungpe otik saja nang nabuy pagpahami atanin na tua-tua sa si titi mas ropa gulang-gulang pangarahona otik saja raja nami nas marwani rajai matalo sa butima Betul. Kon mo bisa masyalang pitan no. Kota mata di bata para suruh itu tong delo di dai pasar mata tarbunya partondio. Di manugo to di pardako imata narion. Nala homa buhay ulok tamang guru na buju. Homa na dokon na mulu di para do toy buhay buhay ju ate di parna ko imata niari. Naksa de ruhata law manguduhon. Buru namin na nagparma muna anak muna na kailan namin di bagasyon ko akan jala pasu asu pada cepat sare biyo nyate. Amang buru arito nang di sona ro kubuk kami diki. Diki si tiu mo, diki si bululu, diki sahat, diki namok mo. Amang buru arito nang dangalan ni gurang iben na niya dangalan di sosial dia benar sudah dapat. Atau otik si kurito di gudak si bosur-bosur asa citi masuk pahun ulas di rumah
Tuk sono pilikin ang nabuhi terpatu pahami di mana goton. Lahong manguhay ulau ta amat kanibata amat tong damang gohi pas patuna. Mau di pajami abang boru. Kapahun tu patuna. Tu per video deh. Asa tu ni aturasi deh. Makatama ito bang boru. Gabi salah oras. Mau lihat ba tuk tabuk tu mata kanibata para serway tuk nilai di tepa serba mata terlebu binak pertudion di mana gu nyarion. Amang guru tak kasih tabar sumudi baga dia munami na marapal na marigol na marsanga pun. Asa pangantaran niya anak betul juga dengan diguru si kongkon sa pangisinya. Kan lumubi itong bagas parsakiro di pada datota uni bagas pamuji pasanga pong guardia mata di bata. Amang guru itu na berjun ka tutak kasbe ito udah dia maktiar. Asa tiar matu doka bega lihat tiar mana perhorasan di tahu saruna pasu-pasu nya mata di bata. Amang guru na berjunga bocor cara banget sangat nama lepan. Asa pamurnas metu lagi saudara itu bu. Si banyak kuli metu si panidang na supaya. Dihamu na mang guru na biar itu na. Saya juga bina matong na dula mura asa duka bocor ta. Sinur ni pinamu na ado ka sa gatonok ta. Una ko man sa dinay. Asa dupang hatay na sudan na marduade. Bago na marahatom na niya sa dirubian baca uni marabian yang kutingan na marahatom. Amang guru na berju. Oras na nga to si pangano na pinatutong mo na. Dita ba ito harta masikat di dihamu baru pinggada. Sa kumahami ang guru dia mata na dia menurut si pangano di baduto. Gabi masalah oras. Ngabe tutu madukur rajai ima taring di situ nya kaulat di manugoton. Raja nami ado rasul si kami mulu majolo pamula teo kami sadu kadang bahasa di Jawa gado di batadi tongan-tongan duduk sari bertempat. Enon oras kita tutu ima diulot di manugoton itu Pak Amat nomor 2 di Batang. Sehingga matutu totong nami bahasa saderope. Totong mamangasi di Batang. Asa oras tutu kita di bahasa saderon lumbo bima nanao mangulau jaka ulota. Raja nami kau matutu sonero ni raja ngabusuk tu rajai mangan di dahan las sagak maglokan juhut na susai diei atani na tua ni hara ina pakal nito ulang tongkina molo tung na makulit pwede do ni rajai ha mitari mo pangano ni makite tangyang tudulan na ron asa par hau managabi matutuhan par sinur pinahan nami asa boy tudulan ni ron dope lamboy pasangapok kamu hula-hula nami batetan bunga betutu manise rajai tari mo situlig dan masak panggabia parhorasan dari raja nami butima. Boleh hati mamang udah berjuju dok na tua sisi na mulai ni anak suku mulai pertukuro nama ni saya nanti sepanjang masuk 3 miliar di orang-orang saja. Abang buru dari tonang hidup dah tujuh maraku kena dah di madongan ada yang nanti. Asal cakap kami songon dah hudu di subur dah besok nak berdalam. Mana kasih kami tahu nama guru kami. Asal tu takas mana tu 70 batu maka sama juga pola takas tu nama rumah tu maka sama nama roba. Siaku di panggabia perhorasan ni. Doh si takas mah tahu nama guru. Gabi mga masalah oras. Adorak suhalu si kami tutusak ni panggabia parorasani raja nami atas tutulak ni pasah tamu lima dek kesahat dek kesaur nunga betul para sok kami dala lasrohan nami tutu jak kadeke nabi na muna ni tonga-tonga ni udot dari bagasat sa derion asabagot namang halto matutunan ni agata di European oras mahami tutu na majalo tugabi na mamu udah nami napas hati. Raja nami ido tutu situ jak kaudot tak tanda matutong kamu na siswa bulu jalan sepadala ya karu ni ada doum manakasi matutu rajai di tikion ima taringot di panggabia parhorasani raja nami tong kata dina tua-tua matutu donon nami diulot tadi manugoton asa takas pindah ujok purba takas ulujo anak pola takas manuba takas horas patakas nami matutu iya pala di manugoton dinaksa kita dito kung ani bagason nunga betutu marpasorak kita takas may tutu di namagurang anak nami sa dulo nami burumu sa dulo muna ido nanang si udah honota di manugoton asa taudur honyan tugas doron ni tuhani lima dinalah magkaro paso-paso sa namatari bata asa markite nang kahuria do ditanyangmu sa tutugabi na sida sa oras tudulan naron nagabi sa sunota lima setakas ni panggabi pahorasan sak nahud sok nahulur dibuat tadi manugoton silok bote ami raja nami boleh hati mamang guru itu lang buba na ulido las na rohan at di manugoton di pardakok ke mata narion hidup na tutu tubuh na orang ni budu tuga duro ni padak tugu na baru waktu tugu tuga duro na berpadan pada ni guru namin anak para buhay muna doa anak muna na ni kana nami udur honot tapi juga guys orang tua tadi manugoton nanti bajano pasu-pasu para bagas para sari pioni di tamyakta gua mata di bata saya yang dia mata rumah tangga di Kristen da bajai guru namin anak para muna anak muna na nagabi hera nami
atau mabang buru di mata kota mata Eropa di psikopi dan di manggulah ulota asal udur mete juga kacau itu hatta jate si dulu di maju memang buru mau lihat mah atau kupapo kami mate Gabi sana. iya mau lihat memang buru na burjudi do na jojo ngasih kopi kita makan aja deh asal udur pokai macam ni kemudian tu harba ada tu udah indah ada tu dari juga atau pas sebagai dia perhorasan ofasata memang buru aku kamu mai hok pertongan dia Matutu aku matutu selalu tanya kata nauli hata naringgan di udah tadi Manogoton song kata nina tua sa tu men na dulu tio men na lote sudah kata pasugabe di Manogoton itu pak matari bata saya unang mamuba saya unang ma matutu na sa itu matutu di mana sa pulalu sudah dia kau udah tadi Manogoton hot matutu banon nami hot martongan di jam gabe ma si gabe ma pulang. Jadi di dorak berdan jong mai jatuh ngakon. Asal dari Maluku dan udah nami asal tur diatur parah per kamera.